أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكه من تنكوني نعماما نانجريري ما أغطعو دنجرانوارو أغولي لقو وكوين نجوبنا كتا أسره وغا أوتني أبو بكر هيدرا يا ربي o duwaw murnama na duwaw nyara na khairin ora dangane dinake famu mosirenga wa kuini na mama inno ron kullawa kenange hale mahme bun bajego wa kuini mosiri na mama tijan konte wa kuini mosiri na mama ala kulli hali o sidi mamrun su ko manten kuini ora kebe tongo ma kebe tongo o kuini ndo kantande o kata su ko mantenga o maremu o la lakeke o garawara no khube orni dangitay insha Allah na sau a taron kama otini arno oge muni swabai o maremu ora koyi nanti arjanna dunko birambe ugane arjannari igara hoho miri arjanna nogondi Allah kenya nura ora koyi nanti hotini arjanna nogoni nanti Allah ti sogenya likira na sabunya dunari ken sogonai ken no kusui woyilin soren kinai na soran koyai awa sono awa tipi ken no kusui awa senunu awa korno awa hadana na wara joganenga kemirenga kemunyana ho qawtini ti nyogo menya likira tel nyogo me kitena arjanna do Allah harengo tin na'am ho angara kanu arjannari kenwo kinna kenna al ho qawti ti sinya likira ala kulli hali diga medde hunde sabra Allah haran ko nira koyi neman do kisenga kama nanti angara hoho kanu arjannari angara hoho miri arjannari kinwonyananda angara hoho miri arjannari kinwonyananda kenya sabuni Qur'ana aya yugono suratul hijr awtini innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. صدق الله العظيم. أتقامو أتي أرجانا دونغو تي كونغو ناغمبونو يري ناغمبونو في جنات تو ناغمبونو يري kennange hale iwo jinya gon ka hanari kengani lambunga dlo lambe yage lambe khata khayel lambe iwo kendaro jillambe iwo tinu dangane te qaro arjanari tikisenga wa aga dunteninte mana ha karenta gunte nanti anta baka kinwo koni arjana dungona nantulo arjana tikisenga wa u ha karenta gunte unta baka arjanari ati hilla qari ti kebe gani mone bego iro mena talla ke mone fosini baka isono mundi mone bego iro mena dunarire Allah ke fosini baki sono mundi ke misali na kangai anga yini islaminu hilli in yanta wana hinya me a bana su khalenta baka noni islamiyan mu'miniyen ka ara hoy wonya imare men islaminga anga yina anta baka noni me anga yina kenda golle wonya Allah hinne tiken golle sawa naro aljana bo go agara honya kebe ken kara golle wonya Allah hinne tai Allah hinna ken kai tiken golle sawa naro ni aljana kembirenga dunari kemune iro mena qiyana me aljana kembirenga muneke Allah wa khairni baki sonomene kem misali ni khangai anga yin islam ni gono anga yin kahir ni gono
iwo iro silaminu gajanga yinu nya sawabu na silaminu wonun seren purawo kempalle kun ka hiribanu urisage tubin hilakari na ya silaminu bo anga yini gara kubenu seren purawo kungo arjanari e kun ka hanaga sage tubin kun ka hano arjanari bo kemone be hay iro mena iganaro arjana allo kemone qirni baki sunmen qur'ana da kinya ko mone ngane islamin do mena mone ke qoto momo aga ne ron aljanna allo mone ke so qirni baka sunmen a su ko man de ya khoy maren banu atike mo yari ati wana za'na ma fi sudurihim min ullin ti mone be go isunu muna o ken fosini bakari e khiwana isuka man de yana maren baniya isuka man de yana maren bani wo me qanunu koy maren tindungo me qanunu mobe kenange hale ati arjana dungo ti wolinu yakama linu komo gara komo woti libane agilo ngo komi nangiri kamun e nangiri muye keri nande awra kamun kembirenga likangara kanun nan tango ango setai aw yankana keta ango saka kama aw sete tanga gilo en niveau bega linganda aw sikikenga kembirenga qur'an bagala kenya ko ti ala sururin mutaqabilin kenange hale ti arjana dungo e suko manten jonko intenya omi ay suko manten jonko intenya omi atakamo atini to arjanari ti tambi entu memene na sabunya dunari duna hinsuni tambenye hari kongo kembe galli dina honsui kongo nyima adange hakawa seren tambinin angana sauna nan kenge wuronga na gilo an kenge na wuron su kenge nan tlana ilangara kenge alla garo kongo ke to bagandi kenna ngale yigani linge igana kinanga anga yigana na yiga alla garo ahalle ganta kutini atu bagandi kembe nga duna hinsuni tambenye kembe nga tilara kota arjanari tampenta arjana dungon kitana tampe kentu memene kembe nga ati himbe gali dina kesu ko mandenga ati wama hum bi mukhrajin kembe nga ati untabaka arjanar kinwo konira qaro arjana anta baka hilakari kenyalli dina suko mandenga qaro anta baka agana yini iworno arjanari iwonne mene nema kesu halendai aga kira nanti wobaka kembe nga nema ke amay sahiniri kenya sabuni qur'ana da sabatini nanti iwotini arjana dungonda anta abaka arjana raqari kembe ya rabbi arnur islami sukahiya ollo arjana o mabuhi laqari kembe Allah haranti nema no kisenga kama nanti arjana dungo ti ihate melagayni misali o ime songan kanene wotini a karsa hate melagayna khon butali kemra Allah haranti ti arjana dungo ti su hate melagayni kebe gani yinte be go senunu haten kama ti kenta senunu arjana dungo paten kama yinte entai anga ine hate melagayni kenna ngale sanka yinte ti ya su ko manten sanka melagayni kenna ngale iyawo hati su kalin ka tuntenya wai hati su kalin ka tuntenya wo iyawo kenna ngale I honnan kayawo intabaka honnan kayawo ndi intabaka honnan kayawo anga ine daiman honnan kawyen kenna ngale iramu taqasunore iramen qasoye kenro megaye aro futi anga ta futini megantari iramen taqasuno kembre ngati iwu arjana dungo isuko mantengu tanjike sine isuko mantengu tanjike sine iriwai wori konimo wori kunti tanjike aro sino siki besu komante aranya himbe fati dunari na ngunto kamesine himbe fati na ngunto tansege sine walma himbe me lendumi man fati kemre nga arjanari Allah asuko komante munyana tanjike aro sinosiki asuko komante munyana kinga dongo yoto tanjike ro sinosiki kai honta kapai honta bakai tanjike ro sinosiki sembengo mobe ara harampare kemre nga yoto ko kemo yari ho anka pa harampare nga kemre ho honta bakai awke mori igilwe kahana igilwe kemre akeni o hawa adama yindama iwo kenya kitana aljana dungo ilongeri kenya ni gilwe ngara kamundi ke o hawa adama sigidama kenya okiniya kemre o hawa adama sigidama tarugumda ko inanti tandume sogonye agilwe ra kamundi tandume sogonye kembre nga adaroye kengani Allah arzeringa kenni sogonyu nyeri kenya Allah arzeringa kembre arjana dungo
bane su sigi dama yana tandume sogonye kembre nga daroye kina larzari nga kinwo yana sogonyu nyeri kembre kesu manana kaga pour que ne manga hesena nga mobe kembale dunari otaga mo kay mobe haranga na arjana ke more ne man ta hesena ke sabuni o hawa adama sigi dama Allah harenti arjana dungon su komanden sigi dama ni kenye daroyen ka hanani o hawa adama daroyenga kembre nga i wumpa kay ken tanjike arosino siki iri wani won kunti tanjige sine besu komande ngunya i wungonya na kempa kay kenna ngala Allah haranti nemando kisenga kama ate ser hananu grupu hananu benogono arjana gilala haran mantonundi tikemira tukun noro iya ala ken noro ta qome qaso mbiton tamiro naqto qaso ngane wuru tamiro naqto iya ala ken noro nyana kemwari kemira ngati grupu hilani begono kemira tukunya ala ken noro ngokomi sanu benu yarengalli sanu kullu kemira kunya ala ken noro nyana kemori kema Allah harenti harsa nemano kisenga kama ate arjana dungo unta bawlina arjanari unta muratu hana unta lagani tuhana unta rajogeri kemrenga ke diamega ko sahaba nunda Allah harentirni tigemre woyigene iwo minni ka inta muratu hana inta rajogeri unta lagani tuhana tigemre teli yigande kenyana kamo Allah harenda jabun kini nemano kisenga kama Allah harenti ati arjana dungonga na yige igana tla yige nga watiwe tiwa kusaga girndi na kangai serenga na hawu yiga nga ampe girndi be nyana tiwa kusaga girndi igana girndi tiken no kusui yigande ke a kusaga yille na yaf koy futiji a futiji manya baka hateni futiji ke akasanna le koy misku mo akasanna le koy misku yana yige nan fagu bana ken no suwa girndi ni gana girndi yigande ke a kusa mbugo koy futiji kemire nga futiji ke kasanna le koy misku mo kemire nga nyana ke mowari kenna nga Allah haranti tunta lagani to hana arjanari inta muratu hana unta bawlini arjana ko meren jamoja kenta arjanari kenna nga Allah haranti ta arjana dungo iyongula penyi yongula ngo penyi ti penyi be kem penyi akange mayna adda wanda o te kange iyongula ngo penyi ti ke kemre ay futijin kasa ken koy misku mo kenna halati wusula yono wode kenda al aluwa ken wusula akasana li musri kemra ti arjana dungo ken wusula ardna khalegenta banare duna khalega al aluwa ke kemmengo arjana dungo hanara kemre nga Allah haranti nemano kisenga ma adi iya yaqu ya ruben go kiniya kemre nga kuni hurli aynunu ka yugo hogo arjanari anga yini duna yagare hillo ankinanga gili duna yagare ni duna yagaru ku Allah gana yagaru benu warja arjanai gili duna yagaru ku kembere akum pillo hillo akini yugo bani sui ke misal na kan na sabunya serebe gana fati yugo ndi anga maya arjana dunge kembere anya ku kungo kini seretanai arjanari anya ku kungo kini sertana arjanari kembere ngati yugo su duna yagarku hillo an kenkitana kendangi hale arjana horo yagaru wotni kubera hurli ayni ngure na kangai yagare be ayagem pinae hine be war ken qotqotene hine ke kindengo kembanga kendanga hale qurebe go yagare keri ken khana kindengo kembanga aya hunjem baratini wotni kenyara hurli ayni kembere ti yugo sugawari hurla ayni tanyere serebe besu yaqinga ngawa kebe keni tanyere hurla ayni tanyere horo yagare gile arjana hurla aynunwa kenyo kini banesui keni besu ngawa serebe yagare di ka serebe nu yagarunga ngawa arjana ri kun qallu tarqugu masay kungama kemera qiti yagaren su holloge misali serebe yagar nyama yagar ngabe gantama ken qalleni tanyere yagare gili arjana hurla aynunwa ka kebe gani duna yagarenga aw kem pillo kemo kini yugo bane sui kemera arjana horo yagaru ken tanyere kenni besu yakenga mpu kebe ka serebe qalenga ngawa umase heken kama kemera hurla aynunu kemo kindiya hurla aynunu kemo kindiya kemera Allah harenti nemano kisenga ma ate arjana dunko ejuku ta khomi yugo banen juku anga munana ya mobeta an yana ke more anga munna himel nyanda ta kenyo nyananda
kembirenga arjana dungo imma nguto ala haren si haka ma mosiri ala haren si haka ma mosiri ati illarun kambar sare kinni subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allah akbar ina kya kunni alla ke wurnuni innenen kama komi dunari o hay negunu mobe dunari har marmengo negunu mobe anga ina ngun negunu an tantorno anki luworayo an negunu anki luntarayo an negunu kembirenga an tantorno kembirenga arjana dungon hana alla wo innenen wurnini tike kelemai kembire wo kya kunni wati su duna sansa ina kya kunni kembirenga alla kenno ndinira komi newe mo ati arjana dungo birambe yiga nen tunganira wati subhanaka allahumma sinna nganda okama kenno kusui yiga nen ngorni igana yiga nan pawu ene munda yiga nyoken nandira wati alhamdulillah igana kenko bane kenno kusui yiga nyoken ngora kembirenga arjana dungo igol la kenni kai alla haren sehe akama mosiri ta arjana dungo i harampare nkan baron kende harampare sirranta kimma angutun Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu kenda arga baka Allah haren annanti Allah hare ne mano kisenga ma ati ti segenyen pakhe segenyen go haqqe be otunu tangana kem pakhe mbuna arjanari na kengara dunari a ti kengana ya tanyi kamu manyetene ayi nguye manyetene haram pare be go kenaro nema be go wari tanyi kamu no nguye su manyetene kembere ati hilla khari ati yugu bane manyete bega way gile kiten qaranyu ndo hoyno angana kembuni yugu bana na yingini duna kama akiten qaranyu aro manye ala renti nemano kisenga kama ta jana yugu bane ara yagar bane ayugu bane walma yagar bane igana yingi duna kama noro bega wiya ari manyete te kembere ngati ken qurae kenyi kien silatunu aro qasono sanu ani kusu ko manten silatunu kembere duna dungonu mai hitagi ni kien qurayenga hilakari umai hitagi ni qason qurayenga hilakari na sabunya noro bega kui kembere Allah aranti hilakari ne manu kisinga kama ti arjanna horo yagar bani ago pay be quni yongulanga ayin don ko ha ti kemba ne am paso dunai aro himbe go dunari am paso kunsu ko manten kenanga ale Allah aranti namano kisa ngwa kama ti arjanna nondi ati lemunu wono no kunda warteni nu wara arjanna nondi kulle munu tangani wari imisali akhomi lulu aro marjano imisali akhomi lulu ndo marjano I haram parenga ni mowe kunda warteni kumpiti nanti lemunu beno dunare ayi kuma ke dunare hina alla kunta gana na kumara arjana dungon saura na sawnya lemne na li haramare menda lemne ngana ke niveau woy lemne mponan kayawu nangiri sinotami nandawara sinotamiro karawo sinotamiro bane sinotamiro hillo sinotamiro siko sinotamiro nagato sinotamiro karawo lemne ngana ke niveau anga yene ali isaranunda mosiri ken sawabura alla o lemunu wonu dawarna arjanari na kunya arjana dungonya arkhura anga yini wasiki aranga kembrenga yokunya wi ma yokuku anga yini yigande nonen suko mantengari kembrenga himbe na linga na kellinga na kunyiga kello kulle mun ko mun salonga ara kinga kendo wuro kuma mun salonga ara kinga watin suko mante kembrenga yokunya wi ma yigande ngiri siro siga nden tabana igande begana linganda on kelligana na kenyiga kenno khuyi qur'ana wasihene kenya kama qur'ana wasihene kenno ku kama qur'ana watni khamo qur'ana watni wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aytahum hasbutahum lu'lu'an mansura wa idza ra'ayta thumma ra'ayta na'iman wa mulkan kabira alihim thiyabu sundusin khudr wa istabraq qur'ana watini ati lemnu munun salonga iraqina himbenu ille minawu iddu manteni ille minawu ni tabaka lemnawu ni wati su ina lemnawu nyari tangani waribane angi simana nandi lulu nyen tolmaki noro begawiya ar harampre begawidi ati angana warne angana nongari angana warne ya nonga arjana nongoli angana nongari
tikemira tangu nima kore wali aro tunganyu awo on kengali tunganyu awo be a khore ngani ti nyante ona arjana dungo ku nyante onu maanyete ti sundu sinyira menga ken qalle abba manya gani aro istibra ku nyirame kemrenga ti wahullu asawira nyante onu maanyete hilakari ti kitrangorunga karanyu benu gorno kitenga barasolenu aro chenunu nyante ona arjana dungo maanyete tukunga min fiddatin gilli agor khullemanga kenna ngale ikama nyante onu minindi ikama nguminini jia ken senne gani ora ko nanti lambu naati ken odangini do beso arjana kanga jilambe ar lo lambe do khate khayel lambe do yage lambe ango minni min mo be garanja kembre nga ko ni arjana dungonda nanti kebe hay ken tugaro ay a dangani a khana gara golle benya ken kani barka sawo hoy a golle ke kembre aro ke tugarun khaba a gara golle benya barka sawonde o ken golle khari ken sabuna Allah hare nemando kisenga kama asihe arjana dungon kama ati nyelu wonu wo arjanari kunyelu iwo kambini nyelu ko kambini lare sure hono kambini arjana na hono kambini alkausara lambe no kuma hono kambini lambu ben woti salisabilu lambe hono kambini no do nyelu ku ay woni kata arjana dungenga nyelu ku gabu bane suo idu maangutunu hotina arjana dungen ngani ya awliya Allah ina arjana dungon kalike mawati ya Allah kananu Allah menyamu kemira wotini nyelinge wotini taywa tingi haya giri laresi urengiri yigene laresi na omponundi laresi warran na omponundi hotin tingi giri yigene alkausara lamben jinga ngiri kemini ayiti lemungiri kunyigana hotin giri salisabili lamben jinga minisiza bane so edu maangutunu kembre nga kenno koy ala renti nyelige o nyelu koy hokkane ko sagaran sunmen kenno ko suyi himbe kane nga naran sunmendi kenno ko suyi kemmo inte nyanyante anyanyante mo inte ko saga yanka asetin kama nali taangure kembre nga yiga mo be galanda manga hagu angana hagu ketanga girndi bane kembre nga awbaka futijimbu mome kenno ko suyi nyamin terentari kenna digantega komi futiji mbugu mome kemira kunyelungu benu hay ko khahana qur'anan sihe ku kama awti wala hamid tayrin mimma yashtahun kemira ngati aro nyelinchenu ago himenu qannu nyelinche ay menu go himenu qannu tiken qaw kinni arjana dungunga arjana amma ankutun gabeni aranda koni nanyime Allah harenda ko inema no kisenga mate arjana nondi wati nui qurayen wato kuti qurayen wa kemikemini ango hamana bane qurayen ko saga kuti na bangin su qurandi tikenga na ta arjana dungongo metirni tikteli ken man quraye ko nana ko saga anti udangani ko nana wotini udangani tike quraye be hay tike hay arjana horo yagare wo ya noro hayke ago kamanan soyidi kina bade arjana horo yagaru yana soyidi kina bade noro be go baka ikambendi tiken quraye hayke ako saga balina bangin su qurandi arjana men quraye nan qaso arjana horo yagaru yana soyi noro be go baka ikambendi kembira ken ko sana bangin su qurandi yana tirnenya yoke jabu yakiniya tikembira te arjana horo yagare wo yaiga soyidi kinai tikenya quraye hayke kenna nga halala harenti nema no kisenga kama ti arjana dungoku ti iyaru inyantona yaqutun qanyu kenya orne qanninga yaqutu ken qanyu ya orne qanninga kenna nga ale itotanum pili kenni itotanum pili ken kangi itotanum pili ken kangi imanyetenteni ti manyete ti tanyere yirame gana kellondi ango ikarankaran sembe ngali irame kewre tanyere irame gana kellondi tolma gi noro be gawiya ikarankaran sembe an kengali iram kure kenna ngale tanyere irame ke bane su manyete be gawai an kengali iram bane randa bane manyete suturni kembrenga iramen su horanke manyete be o kenga an kengali himbe wasaka kenkama an kenka manyete ngali nanda awra makamun kalle
kenne arjanna yiramu mankutunga kembere ngati tanyere yirame agana kellondi anga karankaran sembenga lara haten qure ken yirame ure kembere nga arjanna ahi arnda koni naime honna an konari kembere ati hul hilaqari ta arjanna dungo yaru benugo arjanna Allah e suka humantenya na kusunye asonya na kusunye kuso benu iwungo tanjike sine yaru benugo arjanna asuka humantenya na kusunye kuso benu iwungo tanjike sine kembere nga anga nyini hari himmenu ga fati kame sine kamero halle sine Allah kunda war niya tanjike sine kennange halle lemunu benu ga fati yarmanu ille mina manu ille ndumi manu ni to komonga Allah kon kahana tagana ni suka humantenya tanjike sine ni suka humantenya uiwunya haqibani kembere Qur'an wa kinya kuna wati inna ansha'na hunna insha'a waj'alnahunna abkaran uruban tiraban li ashabil yamin donc ti arjana dungo ti Allah tara arjana dungon taga ya kemparangani kembere tar suka humantenya kusunye ar suka humantenya kusunye yaran qorenta arjana ri yaran kasentari asuka humantenya Allah wa sutta gana na suka humantenya kusunye kembere na haram pore ri qom yuuni mega we qanno mowe kenna ngala arjana dunge yi arjana yare aya ganta bakaro yugo sui maganti kina arjana yugon kahana aya ganta bakaro yare sui maganta iyaqi kembrenga alla nyante ona kello arjana ri yugon suma ike yakanyan soronta besu qallenga yaren suqama ike kina ya sireni dina yugon sui kembrenga arjana dunko alla nyante ona ke maqama kini aro ke daraja wagra kebe konin nanti alla wi dawarni niya qusuya serebe goni kembangandi ora keni oma salma ken alla ren kagume nemano kisenga kama ati yaru benu igo arjana alla wi dawarni ni surondi ti hari himenu ga fadi ni wunto kamero halesine aro himenu ga fadi ni to kombonga alla wi sutagana ni suwunya haqibani kemberenga ni haramparo yang kemba kemberenga nan kitena ikinanui ora ko inandi yugo bane su ango mumini yaru hilla kitana nan kahu tanyere hurle aini arjana yaru benu dawandenga ni wara arjana wati kenda hurle aini nu an ken tanyere kitana kemera hono qalle nan punkinga asu holloge serebe besuga mpun hime ya jateri ken qalle tanyere kemberenga hono qalleni kamen jatu hono qalleni wujinen jatu ma Allah imego haqibetu kembera kennange halle Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma akenda koyi nanti kotai ikundo Allah hare tunyi gupe wori ti gupe ke ti serebe ganyari taw tanate sereme haka kembaka kembera ta Allah harenti teli ati ikunnan ikumen go gupe ke noni tele anta aga nyagalinwa arjana dunkonu sereberu kan kawana lo arjana angana tagandi nagatoy kembrenga awrubu kenambu ke mandonuni angana ya grupu nagati misala angana ya tanate sere kembrenga soronta mi kenambu ike mantonuni tele kenta angu nyagalinwa kinga ko watibe atlananti ike wa gigi hilakari arjana dungo angano tagandi kembrenga sikoi asulusu kenambu ike mantonuni ke ngurene kangai angana arjana dungo ya tanjige sere kembrenga tamu kenambu ike mantonuni ati kunate Allah an kumbe hay kunate Allah arjana dungonu sere suntano arjana maganta serebenu iga limanan ka wagaridu kaja allara tukunyallo no arjana te ka serebenu gaddangi gille hanan kahirnunga kunga bengani mobe tangungo kungure qomi na binibine angana yinto kulli ban manen sanka hateni tangu na kengure kemai na sabunya hanan kahirnu gabeni mobru nuhu qalle misalun khomi duna hay niveau be sisa kembere nga buti tansege sere suma silama o maganta tansege sere nuhuro ke jama qore ngwe ngote mpaka sere asuka hiri maganta tansege sere kenanga ale hudu khana kenga qi sere suma tongoni te maganta jamatuna ne salhu ke mori shuaib ke mori na lawra musa nui kembere nga Allah haranti hanan kahirunu
kun gabe ngani mowe tangu misali ngo kungure qomi na bine angana yindi kuliban manin sanke ahateni ala renti ike wa giki nanti arjana dungo angana tagni hilloy tagande kenna mbuike mantonundi angana arjana dungo ya kamesere tankara ya kenna mbuike mantonundi ala renti hila kare ike wa giki harsa nanti arjana dungo anganu sara sikoi sulusani kenna mbuike mantonu sulusani kanga misali angana arjana dungo ya sara nutumi kembirenga sara nu nati kenna mbuike mantoni kenna sulusani nga ala renti nemanu kisenga kama ike wa giki hila kare arjana dungo ati arjana dungo nu au geme kame aro tambile sapa angane siginde aranga arjana serebenu gono arjana nganu siginde aranga taw geme kame aro tampile sapa na kanga ara kamero tampile aranga nu siginde ara nu sapa au geme kamero tampilai tikembre kewa giki ken kamero tampile sapa kemra tansege sapa kenambu ike mantonudi kemrenga mantonun kudu nangiri o hawa adamai na lawara ma Allah harenyime kemrenga kunnan kahu tanaten ike kengiki nanda Allah kenyanira Allah haran kaga na ciwo ho giki kenwure nanti kenwonyanara kemrenga Allah haran da koyi nanti arjana dungo angani tagani arjana dungo yo geme angani signi sapa yo geme kame aro tampile sapa bo ken kamero tampile sapa ke dongu ikwa giki nanti tansege ken sumbu ike mantonuni seleme go qawlo na arjana ngirma o hawa adama inna lawara Allah haran kemera tanate mantonun kutunan ka hokeni ike kengiki o wa giki khana Allah kenya nara kenanga lawa munda Allah no ka hokinga wa Allah nyagana arno islam nun su ka hokinga ya rabbi arno ka ho arjana ruwanwa kemera Allah haran nema no wa maremu Allah harenti nema no kisenga kama ti arjana nogondi tira lambu wari aw lamban jatu baka kullambu na kangani atira jilla mbengari jibe ayaran senne nyame suntari tira qati qayla men kahana wari qati qaybe ayaran kulleni tira dlola men kahana wari dlobe khalasin dengani kenna ngale ira yage lamben kahana wari yage be asensen dengani na suroni kenna ngale ira lambe tanawari wati kenna salisabil lambe ira kengari salisabil akeni lambe ay akenta koy lambun kutu koy nanti jiwru kilenya wa awurnu aken qalla akenyarne arjana no wala Allah haranti namanu kisenga mati salisabil lambe ta kenyarne arjana no wala agana arjana dunge be wari angana ta tunga kenno kusu ya me kusana nyenge na lokopundi hakabe wa ampaka kenno no kopundi anga mini aken na kemwari ala rentira kellambe ngari kenna ngalira lambe tana wala rahiqul makhtum ira ken qahana lambe ngari atira lambe tana wala wadi kenda tasnim ira kellambe qahana wari kahunu al kawsarai kembirenga ati arjana serbe ganaro an nema wali nema be qorengani anwo tunga anwo hangamawo be a qorengani te arjana dungo nema be gawi kama nema ke kasahu mobru ta Allah gana nema ke kiniya i hay taga mobere dunari Allah gana nema ke kineni to ke mori nema ke mai tunguniri nema ke apisansi mai tungunu hatekeri kinya sabura Allah o arjana dungom patenta gana na yakomi o hawa adam hatemo Allah arzari sogonyu nyeri allongeri tanyere sogonyi tandume sogonyi kembere arjana dungo na kemwal suka mante ngungo tanjike aro sino siki walma tanjike sine kembere Allah arenti Allah gana nema ke kiniya ni hatege to kemori nema ke mai tongoniri a vitamini qornura an nema kasahunura hata wasebe go arjanari a amai tongoniri kemirenga arjanna a maankutu a gaben mosiri kemirenga o wasa elono keri serbe ganay mundana arjanna maankutu tanamu himbero ke anta bana qur'ana liti agab gabenga kare ya ma suratul rahman kenda arjanna maankutu gaben koni aw suratul waqi'a ken za waqa'atul waqi'a ken qara arjanna maankutu gaben koni aw qur'ana no kutananu kemira ala kulli hali tarhugu mungara himbe koni kenya haike wa ken saka taron kama kenna nge halle Allah hare nema no kisinga kama ara ke visit sunya ke yare sunya arjana noni nani aro iridwan sayidina ridwan kena arjana gardina aro kenya odome
kemberenga ugatla kesu ko mantenga irdiwanu ngara kane ibu arjanari iri jibrilu siginte arjanara khenga kemberenga irdiwanu aro Allah hare ira kuinde kinime kemberenga sena jibrilu Allah hare ura saga en komase migoni sidratul muntaha iga keno watwe ira yanka en komase keta khaleni yanka nye yo kamana yanka tanan khalle wani segene wani kene kamu be wani kene kambate beri wani yarne ken kambateri na kawa Allah kawa konum pai na Allah barka sauni ka usagante kema warari kenya yanka en banai Allah harenti ne manu kisenga kama tugana ken kambate sui malikanu itarongar malikanu kumanti la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah malikanu kamana kyako yanage kambate sui wani malikanu kamana keko migo yankana nalingu yendi ya kengu yendi kebe gani baitul maqdisi igra buraqun sitin no qube urani buraqun sitin dengono ken no qusui ira buraqu keriga Allah haren setu buraqun kama kemren al jibril kambini yo kamana jongo makai Allah ra qanun nanti makaro baitul maqdis na no kuyono Allah haren kitibate nan to kunga no kuyo khanano wala kunya tagumanche no ko adangan ke sawra huja na sigi kahirnu kama ukiyen no kuyoy kenna yin sete yo makan ko yani bu baitul maqdis yo kuma ndiga makka kembra ken sete ura sumale jimpa yorno himbe ro kusun ngani no ko ti sumale re sumale njongi yitenga jiwo nyari jiwo jikute go yin sumale kere kembra inyo men khana nyiga sankiya yiga man nyogo meke mundu kenno kusu Allah harenke kenno kuyi Allah lamurendi bura kunyan kata Allah harenga kembra jikute be go sumale kere Allah harenda sumini na sumale ke duro njongi kenna ngale usetu usege hila gar bura kun kuma ndiga tai iga kiye seruku himeno kuma nyuwa meke mundu kenno kusu Allah harendi kanne to kamuno nguyena nanti aywa ahay kamana nyuwa me be mundu kada kenno ku fulane nyuwa meke wono serukura Allah haren kanne mu kembirenga agara no kube ko ni kenno kusui seruku diga kenno kui ila nyuwa meke warno ila nyuwa mengari ugasage urani ji homini nte irani ji mini ji kutebe sumale ni kemini ila mete ni telu kona jige mini isuti mamini jinga jogobatentano bo kembirenga ila kempi into iro mena irwanu wonu ngotini nanti Allah are tina to kamunu ngena ikin sete tanai tiken sete kembirenga nyomu munyana Allah hare ngadi kinga yabana nyomu mun jarne nan sank baga kilenga kembirenga irwanu tanura kengo kemra Allah haran kuni aro jibril udangi keta mi woni kin maka iga kin maka watibe Allah haran do jibril ira orvar nginime kemra jibril ti Allah haranda ne mando kisiya kama ti aiwa angara Allah ne mabewari kamundi angara Allah ne mabewari arjana daru no kutu kembirenga allagami ne make allagami Allah barka sauni amman tonu nimisu wasatai ken Allah haranti ti wokanare igana allagami untarni sagai ti wokanare kenno kusui jibril ti Allah haranda ne mando kisenga kama ti kembirenga angana allagami haru ga masagai ti abubakar kono sagai abubakar siddiqi radiyallahu anhu ti ken kono sagai har kutunga masagai abubakar kono sagai kembirenga jibril Allah hare ida kuine nginime kembira Allah hare ne mando kisenga maro maka dibno woni kembira ora ko inanti kewuro aganyi yagare be kombeni kenni ummu hani kombeni bintu abdul muttalib bintu abu talib le nyaare ummu hani anyi kenya kombedi kembira wa khalifa khata atoni man fakhda ka akuniyatu ken ummu hani Allah hare ni kenya kombedi ummu hani mes hewo ken ko ummu hani ti ati Allah hare kewurori ike makken gefew na sabu ya tigero Allah hare mo kombe gari ta laran ko saga balinan tunike kemrenga ikra Allah hare mundu mawari ka itawo girnan tawo itageni yo kuma Allah hare tangi iwa simana nan tawo sagene wati su amma sage kin atin iwa hanin nan tawo sagene wati su amma sage kin atin ma fajirin tinto ga tinto wati be kinya Allah hare ngari kemra ken umu hani me diga menga parce ya wuro hi kenya na Allah hare to akenya kombende ke wati na Allah hare no kairunugo ina an kotenyi kote khemba ko me wara ko mobe ke wati Allah hare ni kenna yi aus terne kata qabila nyungumwa aus salama ngoyniya honu wa reswana
honwa saga nini saga mogobure nan tlara daga muren kara nan sakama kenya gatinye kembera kenya wati be Allah ra yilenga kare Allah hare ne manu kisinya kama agara hike lagami sir hana bera ken hani yayi hani ara mongon hani la ati wuri ikaman teretiya arabita ma anternenya tiya adiatiya baitul maqdis kenan hale ira nabiyyu ngari ira qiharu ngari kenan hale Allah sigatiya nan ga kamundi ira kambatunyar sudangi kenan hale Allah sigatiya nan ga ira noro qoru noro mpangu ira kenga bigaben kuta ira hijab ngabe gaben kuta mega ora lareshi iga kinya lareshi a kembira ira kabako ngabe gaben ngari Allah ri sahille mawo ikemira Allah sahille mawo kenan hale idiya arjana idiya jahannama Allah kabako ngaben koya a kira ko wati be Allah harenda kekoni hanira Allah harenga kekoni hanira wati be Allah harenga tla Allah harenti wabaka selanga kenno qusi hani ara Allah harele tikitenga ay ara Allah harele tidrokin kambenga na futukatiya ti iwa mununa ma ana ankurukeya ana ma kelami iwa mununa ma ankurukeya ma kelami ti na samaya kana kelami sunta na sai kenno qusi Allah harende drokin kamben purti hani na muselanga Allah harenga bu Allah imella murendi aro sir hana be gamu kenna Abu Jahalai aro Abu Jahal hanangemu kenna Abu Jahal qa hanara Allah harentirni nan sami Allah haren sehengana Abu Jahal ta Allah harenda te aiwa tinyi wo te kan kibare kurma nano kan kibare kurma wono lengi kenna qusu Allah harenti Abu Jahal ra ti ati na'am kibare kurma wono kemira Abu Jahal ti kemira tele kenna kangai Allah harenti ati wuri Allah rabbita ma anterne ya tike igri maka nan ga baitul maqdis iga bugu baitul maqdis Allah sagati ya nan dati ya kamundi kima riwani wonu nga kembe ni re nanti Allah ranti igri maka nan da baitul maqdis nanti a kembe ken hono tiniti ai tara kamun kana kai nan Allah dati ya kamundi nan dati ya arjana nan dati ya jahannama ira suwari kemere kiya ko watbe Abu Jahal alaihi la'natullah akusa ta Allah harinda ti aiwa an bayra kebe ko nan tan diga baitul maqdis kembere an serunga na kemu yornu kutandire amo yele an bayra ke ko ningra mobe yele ngara an serun kire allo sagene kemere an serunga nganno Allah haranti na'am tiro sagenari a kenno qusui Abu Jahal akusa ga kule ara makan ko khiri aw kamana qabla nu mututi tonga awti ya ma'ashara al-quraish ya quraish nun jama ya bani teminko ya bani adinko ya bani zuhra qablan saru ya bani muttalib qablan saru ya hashim qablan saru aw kamana qabla nu mututi tonga ban mane no khiri an wa hamana jaman ko sagari me islamin gabeli kahirin gabeli iri me quraini kenno qusui Abu Jahal ti Allah harenda ati angra digame be ko ningira aiwa serum bay garre anta sayanaro namu kenno qusui Allah harenda diskurun karangen jopara Allah tiga nan salli ime kama kenno qusui ati wuri Allah rabbi tama anterne ya tike namu makayre nan ga baitul maqdis ga baitul maqdis Allah annabi yumun wundi ara nabi yumun ko yaro qiharu asuka mante kenna ga alayhi sige nan ga kamuni nan ga kamunun su kamu kan batun yare da kenkuta na sidratul muntaha nan dangi kinga na hijabun gaba gaben dangi idga mallare shi kenna ga alayhi da aljanna idga jahannama kembere ngan nema be wal janna ra hoko ya kendi nema be wal jahannama ra hoko ya kan hanari kiga nya watibe tarugum ga ko ni mobe nandi serun to qurayker hono ri qaliya su kare hono kamani yonkulan katu hono kamana filen fute ke qurayri tarugum da ko nanti sahaba no gonu yuno arayin hono islama madalla ti ken yugo go girna da kata Allah haringa ati Allah harinda ati ya Muhammad angara ho koni oran to nda suka madira ka ke oni bane ke ti tongi namu maka nandi baitul maqdis kembiti tongi parce arayin makan kogu suka humante mo maka baitul maqdis na antu nambu maka nandi baitul maqdis au geme qasbane terne andi game bane an saganten kano geme qasbane terne bonanti urubane ange nangiri maka nandi ga kenno ko nan tlanan sage kema kata tongunu I haqarendi bo kebe gani nambu baitul maqdis nandi ga kamundi umase hekenyi me kamu mira qallo kendi na sawu unta yaga tukenga ka kebe gani maka baitul maqdis nanga yo kentu kemere suka mande mbambe Kenya kama nanti angen tangiri maka nandi baitul maqdis
honuru qaliya flefute honuru qaliya so kare honu me girna nakata Allah harenga ti osanga ampis ko mantendi ka ke bane ke ti tongi kiranta yana mosuri Abu Jahl ra jaman to ke gere gereri kenno ko sui kenna Abubakar ta qurayni akusaga giri na Abubakar no kumundu kemira ara Abubakar ra mewari akusaga ti Abubakar ra ti aywa anyi wo ti digam kurumba wara khende Abubakar de tel kenna kangai ate anyi gonti i giri yere wuri nandiga Baitul Maqdis nan tlanan sage Abubakar de tamake kanda tanga mana sagaya tamakanda Abu Jahl ti tarakore wa ma ko nge banu jona ra ko jamaya jone kenno ko Abubakar ti ne Allah haran mera kanya gara ko tumuyen haraga na ti diga no ku himbe ga Allah toke ala tunku kenno ko sui Abu Jahali aro Abubakari isaw meri nali Allah haran o jamane au kamana hike ya anko kenno ko sui Abubakar gari Allah haran kamana ya anko Allah haran na ko awti sadaqata anda tunku ya sir suganinte anda tunku ya sirsene anda tunku Allah haran na hoko Abubakar wata anda tunku ke kota yin wala sawa Abubakari nanti as-siddiq ila ken sai ke kota yin na sawu yara Allah harin tumundi nan aro Allah harin me man me wari Abu Jahl radiya men karadro atinde Allah harin la kenya ra ko ti tumuyen kemrenga Abu Jahl Abubakari alliman ka on sabatinteni atongunde ken don kembanga kemrenga ati Allah harin tunku ken kota nga sahaba no gonu yino ora ko yin nanti himeno liman ka on ga mallato kemira ay wonu murti na muslima o mer nanti kiranta yana few sahaba no yono qahana wono kemira kunji di liman gawi kulli man gawo hokka hay kunda ko awarin nanti angra wara Allah ko nigara Allah hare mutu nan gata Baitul Maqdis na ta kamundi kiya ko nanti ko mi sugani ndene Allah neman ya kamaro sarungu tunta bana kenda kulli man gawon jidi kasrebe no liman gawon na asintengani kunti arantanya ay wonu muslima oni kay non ko ni iti Allah arenda nanti keta kedigame o maremu iridu to kya no orisa yogamanan kabako yogamandi keti tongi ango hamana bane Abu Jahl ko sare kaneto ati angenta ndiga Baitul Maqdis kemrenga sere sunto kurere maanta ango Baitul Maqdis tu ando mira ta gabe kemrenga Baitul Maqdis amangutora ya khawad nan da Allah haren wuce amadu mikene Baitul Maqdis hina qurayen kama kemrenga Abu Jahl te tana Baitul Maqdis tana mangutu ira kenno ko Allah harenti kenno ko tike gere na sabunya ike keno wuro yari bo wuro na ana kenan tana ken mangutu moy gori kenno ko su na Allah harento ken gere kenno ko Allah rasenna jiru nyamari nan tana Baitul Maqdis imazi kenno ko sana imazi mutu Allah wara Allah harin ya ngure kenno ko su Jibril yan kaba kambatunya yari nali Baitul Maqdis imazin mutu nawra Allah haran ya ngure yana Allah haran tinne no kubenu serben go Baitul Maqdis tu aywa akim magambange kare nyime begono ken kamo ken no kusui Jibril ken turne na ken jongo Allah haran akon akunu aywa ke finandir hakka wai porto hakka wai ke porto woro ke bange akare nyimu ke yite hakka wo ken no kuy ke yiti modelo ken no kuy yana Allah ran tinno hohoy Baitul Maqdis khbarendi Allah rengo ken jabe no komi meno ga tumobe Allah ran Baitul Maqdis sukho mante njabe Allah ran tinne mano kisiya kama ti Baitul Maqdis te aimazi ti jirura wara ike naro aqili kene ali mariwa ali granyo kembirenga ke ike go no khobe sigidingra be aro aqili kana tiri Baitul Maqdis waranoy iwa turnene Allah harenda yana no kobe tinna ken no kosu Jibril a turne na ken jonko Allah harenga mankutu ko mi menu ga munda mobe ken no kosu ire kaneto ati mankutu woni surore iti amma na'atu fa wallahi laqad asaba mankutu woni to kunati Allah araken woni kita te kati tumuhe abada ala Baitul Maqdis ko na mankutu mo wa ke mo te kati tumuhe kenno kusu hono iwatini Jubair bin Mut'im kenti Allah arena aywa nanga mangutu ora nan kaso nanga ya to anya mangutu nu nan same ke kane kemirenga Allah hare nemano kisenga kama Baitul Maqdis ara jabun sukine ko mi gratin ne mobe inor sami iti ara mangutu ngoni kita katumuhe amaga tawrni yongulani kenno kusu hore kane to ti anta ndiga Baitul Maqdis
kembira o nyogomi jamano setu kembira ida bati maqdisi andi wari killenwa kenno ko sala renti tin na'am iri wari tira nyomi jamanu ira honu wari kembira inyogomen tununtenyiya inyogome woni ga sanki nambu nyomi kutuni kembira ira kungangu nanti inyogomen no koy wonoti wadi nakhili nanti nyogome ko wadi nakhili mbangiya ira kenkira iti awa karsalango kun sete kun ka hana diga kembira na kun ka wariwa ala andi naam iri wari ira kunari nayi inyogomen kontondeni inyogome woni ga konto anyiga watu na murti ma inyogome ga watu na konto asaunde nyuma unyi kenyi mene no samunde kembira jinjo nginden yitenga igara jike utu na kuten sumini ira jike utu na kuten sumini iti tela na Kenya atira Kenya itiketa tanyeme pazeti serkorni kenno kusu iti karsalango kun hana wono anda kunariwa Allah renti ira kunari iri wari wa iri wari iri tu kenno kusu Allah renda serdanta nu tongoni nandi kungiri kembirenga Allah renti ti kumani yero iworni nangemuti kembu watinga Allah renti kumani worno nangemuti kembu watinga kenno kusu itanyeme ti diamenta ke halle kita ona kundugo ken ngoni ngana tungwa kinga ko ni nandandi amegen tungi agame tungwa ga iti tarnda ya tungi ken no kusui yo munana Allah haren diga me Allah harenga ti ke iwo kembu wati kinga ini iro iworni nangemuti kembu wati ken no kusui ira sere wara nan sigina kempai ay langara ira sere wara nan sigina kempai ira sere wara nan sigi shamin killan hanari kembira puruke iganari na kemabu walma kenabu nan same na umari kenno kusui ira himbe wara nan dikena kensui kendi kenno nembu kiranati seten no nembu kenno kusui keti kembu kirati wa seten no nembu kenno koi kenge musawabai kenya wati we seruku gari ira seruku tirni te aywa angunde wintere kille keri nyogome wonya sankiwa kundi ti tungu yandere onyome wonya sanki o kamana mundu o no samunte o kusagara gamune kanne mu oro kamuna nanti ondiga no kuyo wodi wadi nakhili tondiga wadi nakhili no kuwa o nyogome ge tawono kenno kusuyi o urano ora nyogome ke wono kenna ya leira seti banu ko gatirni tikembira angunji telaji sirara hominara aganda sirawa kenno kusuyi kundi ti ti tunguyene pase tukunda isumalen jongi yitenga jikutenyari kembira iganyina utu iranyi jintari wa ma jinjo batengari ira metirni tel kona jimini isuka mandedu ma jimini wa jiga jogobate khandaro tikendu no ursami kenno ko ibihina me ala khumbai ikabako kenno ko sui agara himbe agara sete be wari agati karsawara agara to serenjatu tongo nandi kungari iranyi kunsu ko mandengo sete keri iti tungwa ara hoko asunya tungwi kahike arandayana agar himbe ko asun tungwi kahike arandayana ima makka torni hakareni moddan besuri dalen suko manten siginte ukama kaken sura mari hakareni kemra o maremu alla gana dungate kotatana o dangini ta kutenga harsa alla hare ar qurasunu kawar be o dangi iro mena ke khibareri alla gana dungate o rakaluna kenina wala harsa purge fami garo kitanai kemra o lengi kallege signi yero duwa on karna وتني اللهم يا فرج الهم ويا كشف الغم ويا مجيب الدعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من سواك يا ربي أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى لقاء سعيدة